cú kia họ hi Lamkai họ hi coi hin pi khá gì à coi hin hòn gì ham kia lo coi hin pi xây gì à coi hin ground ai pi bol ham kia lo thì tập hi tập bằng à chả vậy cái vai hôm nó chơi hiểu hin ya chú sử dụng cái gì nôm lo hin sinh hoạt MLA pa chun chun thằng chun cái hạt rally ball nào vào chỗ post ball nào vào chỗ border fencing cái cái gì lệ cái hạt càng vài cái cái gì buffer zone à tiền ai mà chỗ bể hiang chỗ border fencing cái ball mà sát na pen chỗ toai chỉ kít chỗ hết chỉ ta bằng sub contradiction ta bằng ho na two faces thì thế ha ta bằng này ho chỗ double standard maintenance chỗ hin issue dang dấu chỉ chỗ ngay same administration heading SO yung ki abrogate ki extend ngay hita MLA houjong opposition van kitha VIP treatment do da lavish lifestyle all okay corruption bolo continue anchang ani agu abona na bon kaya amchang napsa free bon kaya mo normal majo si normal hijing ngay so okay may thai chaga increase orphan increase na khi ni na chun pon hoi ta silpeu la hoi ta composable peu ajing na ipiani adama don lovu na ipiti nom survive nom don lo pung beb majo si cho ngay hiding hay wanga chu hichi illegal immigrant dang wang hichi su hi dan jing di cho ya chu chi chen khom pi me hlei to koi to solve ngai cho chi hichi hi solve ngai ya chu future chu even na hi le problem chu society jo si society o si problem thado yong faction thum jousen faction ni marjong tham takhat na zong pai the jong to hi adok nga khat kai tai ti tabang khat aseyu wai phei jong na henlin thang let nin langa wai phei chu kuki zo langa pu lut kit langa pu lam khauten chilanga GPC ki khazo pu lut kit myo si boita atam yong ki lo he chi problem jo si solve thai na ding chu problem chu ki ho lu ngai chu chi ki hol na ding nga chu ipihamitia hele we should not be carried away by dreams na reality enjoy ka say mga truth telling nga chu ipuiwa public trust to confidence inei lo ai hele chun so future of the non-Naga tribes people living in Manipur the future chu umlo chu aji chu ultimately peace same administration Chingero assembly Manipur assembly a hunung chi kit dingen ki gong ngen na hi ho hi na ready hi che di chi tho di election na na gam du ka tha gam so ke du mu sa njwa ka sei chu 25 UPFK no group ko ama operational area ko assembly constituency wise watertight compartment hi chu hi kalwa ko mu lo chu ma narrative khat na du da sei chu ya chu future chu kam mu lo hi na chu Manipur government no ya chu Kipilu thâu ding ngen hi ji over chu ya ju ka vet na hi le present leadership ke poi cha kon ke poi future kamu lo hi nge ke bang ka honest view hi na ji it's not about kadem ne on ka sei se na pon honest view awang chu hi chi hi until and unless they don't wake up and they don't retrospect themselves or introspect themselves na ai to ka awang chu future wang chu